ल गुडिया हेरेर गुडिया कुदा अब ढबगाल्छ हातले Play with doll. Yes, you are beautiful doll. अनि हातले ढ्याम्म गर्दै हान्छ Okay. Play with धेरै it. नहल्लाइदिनु चल्न थाल्यो Without touching, how can it be falling? Falling down, Nanu. Guria falling down. हेर्दै हाल्दै गऱ्यो अब यता ढल्छ फेरि कस्तरी अरे त्यो नवीनले ल्याइदिएको गुडिया हो नि यो नानीलाई हाँसो हातले छोप्ने भएन क्या अझै है अहिले 3 महिना नहुँदै 5-6 महिना अहिले भ्याउँछ जस्तो